Ngubingelele ngiphinde ngomukele mbukelo kwesibanzozo sikulethela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi iqhume phezulu ke injabulo lapha na kuyena ke uOwen Ndlovu njengoba ke umthandeni engene kule iSong of the Year uyanqenqa ngempela ke abathandi bomculo maskandi ukuthi bemvotele ngempela ke yena ke uSK njengoba ke esho ukuthi ke nangonyaka odlule wabanjwa ngalo ke uphondo yena ke lapha na ke umthandeni njengoba ke uzwazi ukuthi ke nje yena ke lapha na ke ubaba ke uOwen Ndlovu ulapha na ke okhosini kungani ke pho ekwazi ke unqenqela ke yena ke umthandeni ke amavoti futhi ke ekwazi ke phinde ke nokuthi ke agxeke lapha na ke yena ke uKhuzani njengoba ke emenyiwe lapha na ke kuona ke umhlobo wene nembukele awuye lapha na ke eza comment section sizwe uvo lwakho wena ngabe ke uphawula uthini ngaye lapha na ke uOwen Ndlovu siyabonga abaye bangibuza ngeKhuzani ukuthi njengoba uKhuzani engekho ngithini na uKhuzani njengoba engekho vele akekho ngoba kana ngoma engabe ku top 10 umthandeni ukhona kwakumele vele aqhubeke last year umthandeni enza into zakhe so ke bambhayizisa ke ngendlela bambhayisa ngayo ukhona ke this year guys ithuba lika Maskandi asihlale nje uMaskandi si own ekhosini akekho umuntu ongena ngeback door so sonke ngicabanga ukuthi abantu abalapha bangena ngoba they deserve and asikwazi ukuthi siqhubeke siya phambili so to be quite honest I'm very happy with what I saw okhosini ngithanda ukukhuluma futhi ke ngamanye ama post engiwabonile lalelana uma udukile wena ulahleka ungadukisa abantu bakhona laba abantu abathanda nje ukubukwa bedukisa abantu ayikho into ekuthiwa ingoma yonyaka in any radio station angazi ukuthi udukisa abantu uzama ukwenzani ayikho ingoma yonyaka at SABC there's nothing like that except ama Metro FM Awards kunengoma ehlukanisa unyaka so musuqamba mangotshela abantu ukuthi wena uvotelwa engomeni yonyaka cha ayikho ingoma yonyaka no radio stations SABC or any other May 31 ingoma yonyaka iyodwa belongs to SABC Summer Song ingoma yonyaka but ingoma ehlukanisa unyaka eyama radio stations so no matter ukuthi ikhanda lakho alizwa kangakanani akubeka umoya phansi tshela abantu the right thing ingoma yonyaka nengoma ehlukanisa unyaka azifani akusinto edwa leyo ngeke uziyiwina ingoma yonyaka iwinwe umthandeni iParis eyonyaka ewina kuyiRISA lapha yana kuma awards eRISA bathini amasama South African Music Awards eRISA ingoma yonyaka lewena umthandeni le evotola manje ingoma ehlukanisa unyaka two different things ingoma yonyaka is an award lagna award iaward izoba khona mase ngene Summer Song element iaward so ninenvotayo enicabanga ukuthi nivotela ingoma yonyaka niyadukiswa yekani leyo nto nivotele uSK ovotelwa ingoma ehlukanisa unyaka